svima. Tutorial koji ću danas pokazati odnosi se na ljude koji postavljaju online filmove, znači online video snimke sa prevodom. I šta ti ljudi greše? Znači postavljaju filmove sa prevodom bez kvačica. Znači, mnogo će lepše izgledati ako postave sa kvačicama, pošto sam primetio da dosta njih ne zna. Znači, postoji više načina da se to uradi. Ja ću vam pokazati jedan moj, to jest jedan moj najdraži način. I nije nešto mnogo teško, znači ima više načina, ali mnogi od njih to ne znaju. Znači, koliko znam, sajtovi sa prevodima već 1, 2 ili 3 godine ne dozvoljavaju, znači, ljudima da uploaduju prevode bez kvačica. I s tim bilo bi u redu da i online, znači, sajtovi, to jest sajtovi sa online sadržajem da imaju prevode sa kvačicama. Kako ćete to uraditi? To jest pokazat ću vam prvo kako to izgleda, znači kada uploadujete, kada vi mislite da će se prikazati kvačice, a neće, znači onda vi grešite i onda se deformiše, znači taj prevod, to jest ta slova sa kvačicama, znači ć, š, ž i đ, znači one budu deformisani i onda to ovako izgleda. A nakon, znači, ovog konvertiranja, znači, evo kako to izgleda, znači, normalno sve, znači, rade sva slova sa kvačicama. I, znači, ovaj program ja koristim jedan, znači, KP Converter, znači, Code Page se zove. Mislim da je samo beta izašla i to je to i, ja mislim, posle nisu ni radili, ali program savršeno radi. I šta je potrebno da uradimo? Znači, raspakovat ćemo, znači, ovaj file, download link ću ovog programa ostaviti u opisu videa. Kao što vidite, sad ne znam zašto su toliko upakovali, znači, u par foldera ove fajlove, znači samo otvarate foldere i, znači, dođete do ovog mesta, znači ovdje izaberete bin object, svejedno je, naprimjer uđete u bin i uđete ovdje ili u debug ili release. U oba foldera se nalazi ovaj exe file, kao što vidite, znači evo ga tu, znači ta je aplikacija, znači pokrenete i otvorit će vam se program. Zatim ovdje morate izabrati source, da izaberete Central European Windows 1250 i ovdje pod destination morate da izaberete Unicode UTF-8 bez onih šala i 65001, znači bez nošenja moleću. I, znači, šta je sljedeći? Znači, podesite tako program, znači to je više ništa ovdje ne morate i zatim idete na file, open i pronađete vaš prevod. Kao što vidite, ja imam ovdje 23 prevoda jedne serije. I, na primjer, možete izabrati po jedan prevod ili jednostavno, kao što vidite, ne možete s mišom izabrati puno prevoda, ali zato možete na tastaturi, znači kliknete na jedan prevod, držite na tastaturi Ctrl i pritisnete A i izabrat ćete sve prevode. I kliknete na Open i zatim kliknete samo na Run i sačekajte da program odradi svoje, znači vidite kako to je brzo, to je to. I zatim odete u folder tamo gdje se nalazi, znači, originalan prevod, znači otvorite folder kao što vidite kod mene na desktopu i kao što vidite napravi se jedan folder, znači Unicode UTF i otvorite i zatim vidite tu su isti ti prevodi, samo što je promenjen, znači, u Unicode i, znači, to je to, uploadujete prevod, postavite, znači, u ovaj video player i to je to, znači, tako postavljate prevode sa kvačicama.